Malo tko u Gradarcu poznaje Muju Milkića, Muharemovog sina. Međutim, Mujicu u Gradarcu skoro svi znaju. Mujica je samohrani otac i skrbi za svoju 10-godišnju kćerku Kasandru. On ne zna tko je županijski premijer, ne zna ni tko su ministri u vladi u Tuzli, ali ni oni njega ne poznaju. Mujica se ne razumije ni u proračun, ali zato dobro zna da zbog neusvajanja tog proračuna itekako trpi on, a posebno mala Kasandra, koja je nedavno slomila ruku. Odveo sam je u dom zdravlja, oni su je pregledali, sanirali ruku, stavili je tu langetnu, dali su mi uputnicu da dijete odvedem da stavi gips, ja s tim nemam sredstava, da dijete odvedem, da dijete stavi gips. Telefonom sam isto razgovarao, dobio sam broj telefona doktora, doktor mi je rekao bez ovjerene knjižice gips košta 80 maraka plus moj prevoz i pregled. Stavljanje gipsa košta 80 maraka plus liječnički pregled i troškovi putovanja do Tuzle i nazad u Gradačac. Mujicina mjesečna primanja su daleko ispod ovih troškova. Zbog toga je zakucao na mnoga vrata tražeći pomoć za malu Kasandru. Vratio sam se za pomoć boračkoj organizaciji, opštini kod nas. Tu nisam razumijevanja nikako naišao za pomoć. Obratio sam se isto za knjižicu Klopić, da vidim šta mogu da uradim za tu ovjeru knjižice. Ona mi je rekla ništa dok ministarstvo ne uplati tu uplatu, ne znam da mogu potvrti knjižicu, onda sam zvao telefonom gore ministarstvo, oni su rekli još nije budžet usvojit, oni ne mogu ništa da riješe. Rekli ste mi da vam je prošla zima bila naročito teška. Pa jeste, bila mi je teška zima, strašno, da su mi bili isključili struju, kako bi dijete radilo zadaću, nisam imao ni para da uzmem svijeće, ja sam išao po groblju svijeće iznesivo kako bi dijete radilo zadaću. Tako je da sam bio malte ne 8 mjeseci bez struje, uz pomoć ljudi i ovako sam skupio i da sam preključio struju. Mujica je u minulom ratu 2 put ranjavan. Po tom osnovu ostvario je pravo na invalidsku mirovinu, ali u jednoj od mnogih revizija i to pravo mu je oduzeto. Ja sam ranjen 92. 26.8. na Turiću, gore Turičkom ratištu, imao sam prvo 40% invalidnosti, s tim da sam skinut iz toga i sad nemam nikako pravo to. Predavao sam žalbu, kad sam predavao sve sam odbijenice dobio, s tim da sam više prestao i nemam više ni nade, zatim da ponovo više ganjam, a nemam ni sredstava da idem ganjati. Posao ste tražili? Tražim posao, ali još nikad posao nisam dobio, to na birovu sam. Tako. Odem, čistim to stubište, kad me ko zove, odem, uradim je tako da imam ti 70 maraka primanja i eto. Ruka male Kasandre Milkić iz Gradačca, lokalnim, županijskim i onim višim političarima, premijerima i ministrima danas uopće nije važna. Po sticanju prava glasa tražit će da ta ista ruka od koje danas svi okreću glavu i zaziru, zaokruži redni broj ispred njihovog imena na nekom od glasačkih listića.